L'studyoya min sportvanê me yên ku do di pêşbaziyê da serkeftî bûn. Her yek ji wan di qada xwe de heqeten jî zîrek e. Şeş wek bêjin kesên ku bûn şampiyon û li gel vê yekê jî duduye sêj û antrenörê wan li gel min in. Spora wûşû kung fu îro henekê me we bidin nasînê. Ez mêvanê xwe re bêjim bi xêr hatine. Hûn hemî bi xêr hatine. û ser sera û ser çavara hatine. Tamaşavan ezîz sportvanê me demek ki Abdülaziz Hoca, Mahmud Hoca hatta Usuf û Muhammed êdinê min kiribû mêvan. Muhammed İbrahim wan kiribû mêvan. Ez bawer dikim nava me henekê nû hene. Sorê nû hatine wisa. Berî her tiştî û ser sera ser çavara hatine. Savê Xwedê razî bite inşallah. Do pêşvaziyeke û yarışma hebû û yarışmaya xwe hema kir û êvarê jî hûn hatin Anqeres şeveqê jî hûn li vê derine. Ez dibêjim em ji we xizlîtirin ya. İcek çawa bû û çi dikin ana wûşû kung fu pêşî her tiştî kîneyê ku serkeftistanê Muhammed Yusuf Muhammed Yusuf û bêje Azad İbrahim û her Muhammed İbrahim dîsa jî. Ev tev bûne şampiyon. Tev hemen hemen tev. Mamostê Mahmud jî bûye şampiyon yekan. İhtiyar da. Emine Hoca jî bûye şampiyon. Maşallah. Yani Midgo gencê me nava veteran dibêjin vanê mezin de jî yarışmaçı bû wan jî ew jî ketine bejdar bûn yani. Vay maşallah ya. Kas ez tera xeberdim ya. Andrej tî ya uçka. Maşallah. Maşallah ben ezer. Çi am talete çi xase? 95. 95 maşallah. Te şabu do De kategoride mübareze kir. Yarışma. Kişi kategoriye? Nava wuşu kung fu da nasıl? Şu kung fu nave açık el yeki zuma yekem. Jibo şurji. Ve beri şur hani bu çimo şureye var çubuji? Ava yani şur daha doğrusu mesela ki de hesabı medatına bu. Ama ödre bejdar bun yani ketne yarışma. Ketne yarışma yani. Eri durda mesela şurada bu duam de deste vala da bu yakam. Yekemin. Beli. Çiye yani yekemi mesela ana indi bu şampiyonu Türkiye. Dve kategoriya xoda. İndi dve qonaxê da piştî vê îdî Avrupa Balkan tê nefsa? Çawa Avrupa Balkanê da kesên ku sat wan temaşet ki ana ka çawanın çitkin. Yani Avrupa dünya sporcuya zahf başın. Yani çum Avrupa'ya Balkan'ı. Derecem jihe. Çar caram bûme Balkan şampiyon. Vay maşallah. Tam o çaxê Balkan durajî Avrupa. Do Avrupa jî îdî Dünya inşallah. Dünya şampiyon yani. 4 salı carek de daxsiz bu îsal divê tenek bixebtî yani. Nasıl? Serkeftin ji bu te ya. Muhammed Yusuf bu nasıl navete? Ser çavar Muhammed Yusuf tamaşavan aziz. De kategoriya xoda hem buye şampiyon hem jî biye duyemin. Duvarê şurada yani. Ez ê gava kadar me bahsa wûşû kung fu falan bevan jî bikin ka hûrgilî çine kesên ku bivin sportvanê netew yani millî sporcî gelo çi feydeya wan ji bo wan Beli. û ji bo malbata wan ji bo bajarê wan ji bo dewleta wan û em bêjin welatê xwe ka çi ve me bahs bikin hinek. Çi bi xêret ya. Xwedê razî be. Sos milayim seknî tu çawa bû? Navê te? Muhammed. Te çawa kir, te çawa bû? Emî jî Bu şampiyon. Ez jî bûm şampiyon. Açık ele ya min. Ez jî yarışmış bûm şampiyon. Ev ana ete Yusuf da Muhammed Yusuf da yani tal da un yani amir da un ji vekatiyan kategoriyan ev teknikê da un ji vekatiyan e. Teknikê da. Yani amir filan bi ya jî kilo fark nakete. Tekvando de kilo fark dike. Tal fark dikir. Virdat çi satine teknikê da dibe cuda ne? Hem teknikê de dibe hem jî yaşê de dibe. Yaşê da dibe. Jî bu birinci nasıl? Aynen. Ez jî bûm. Çawa hesteka çawa ya? Gerçi Muhammed ve 4-5 Arabiye şampiyon. Diş bu her tiş rahat yani. Muhammed yani. Muhammed ji nasıl? Yani avcı Balkan şampiyonu. Hashtag şampiyonu yani. Maşallah. Türkiye şampiyonluk vaziyeden yani elhamdülillah. Balkan, Avrupa. Mahmud Hoca ev divên haber de divê em vî bêjin temaşavanê ezîz. Dedî ana ew filmekî Rocky hebû tê bîra min boksör bû yek li wî li keleka wî li hemberê em bêjin Rocky çi bû? Hemû teknolojî û amarên yên teknolojiyê bi kar da anî îmkanî pir bûn.
حتی درزی و فلان بوان خود کرد لدفر کدیش ربنا ما ين راكيجه وجب امكانه خو باكر اوكا حقیقتا از دبیجم کو امکانه وج عین وقت و مسئله وی فیلمینه جناوا به امکانیه ایرو ام دبیجن 9 جاره 10 جاره بونه شامپیونه حقیقتا افسر کفتنه که تمام خوندکاره د سری دش رولا وزع مزنه یعنی چود بینی محمود خوجا یعنی به درفتی نه به استنگک انگلک tamam دبه حتی درکی انگلک Rastım. Mahmut Turgut, Türkiye Vuş Federasyonu Mardin İl Temsilciliği destemede. Elhamdülillah Kavugot gerçekten imkanımı kısıtlıyla zoruncu. Yalnız alim ve neket beşin zamanı zor da insanı kaliteli dert kevin, insanı baş dert kevin, insanı kanç dert kevin, insanı go berxod dert kevin. Dolayısıyla okte go dve duruma halı da okte go mtişgulun belki imkanıma maddi olarak ne ve manevi olarak anpayvanı o işte gözdestemete ayrıyeten ariyvaneket. Hocam o ki başarıya dert kevin. ون هر دو her tim buan rana ha. Elhamdülillah. Aynen. Zaruke mana hamuye mana yani daha doğrusu ama vakti devrago sorumlu kılmıştıkın herhangi görev kedin ama Hamud bineyma, amcid bineyma, amcid bineyma. Dolayısıyla çi mesela habet ben bu ava ben. Göreve antrenörci ava. Antrenör geleki de sporcu olarak geleki de bu ki işte imkan ve ced beni adı imkan. Elhamdülillah. Em çağa bejim mesela ana imkan em dibêjin ya divê hinek salonê me divê çêbivin divê em xwendevanên xwe yani efo sporciyê xwe divê em hinekî imkanên maddî bidin wan Maddi, aynen. da ku malbat jî ji wan re bive ewkek nefsa yani bişîne ew ji bi rehetî dilekî rehet ya jî hûn herin kampan mesela Ya rasta o zaten nokta go ev imkan mesela me gom be imkan ava yani hem be spor tesisi me qancbin hem de be چون حد نوار حد به و سری مالباته واجر حد به بالا مشیان ده دور که امزانون گو زارو که من نل درونه نبرچینه نتازینه راحتن زانون به تشتک جوادر کردی. بله. مثلا ما او ذات مادیات او. وقتی بزن خود انشالله مانویات چهبل گورا زنبونا خو و گورا سپورا مج ذات مانویات گلکیل پیشه مانویات هم گورا زنبونا خو هم دنوانه کی. محمود خوجم از این سب ترا خبر دم که لکات عبدالعزیز خوجه هه عبدالعزیز خوجه جارات نخوته کو تاطب بود سروک فدراسیونی بود وینگی آنات لیسا دوام دکه بله مسئول دو güneydoğu tevi çıkasa şehir ve bajari mehbin az mesul evanım yani faaliyet emel goravi organize edikin yani. Dinav viddi salida mesela korona keti yani gelek vakt serda çuya. Bele. از جانا دبیجی مثلا وقتی کرونا دا دیدی معلوم است مجلوه داره بانکر از باورم وجی گوتیه یعنی سپور نخوشینان حقیقتا جمروا دور دکه یعنی نه تنه نخوشینان یم بدن نخوشینان یم پسیکولوژیک و درونی جمروا دور دبی یعنی مرو به انسانی که باش یعنی دیجیان ده مرو زودتر سرپیات سکنه اف هیاما کرونا از دبینیم که ضعف زیاده تحصیل و نکریه ve heyama koronaydı me faaliyeti yok aslında kim ne kırır. Beli mesela ki me Sistbun mesafe makıstan hava gelince me go mesela hani ne zehevdi ne şoğlum fakat temrin verzişe o aynen devam bıkın. Beli. Çünkü ve gotaji mesela ki got yani vakta go mer bedena insan bir şoğla hem stresi mesela ki te viduri insan bedena insandaki hem jgeynuna bedena bir kuvvet dikkat. تاگو بدم قوت و مقاومت های زیاده. جغینی مثلا که هنیش بگو تاثیر او کاوی کم نبه یعنی او مجادله حیوان جی کم نبه ما چو لسر اینترنت ما او چیکرن مثلا ما هنکی شامپیونای وسا چجرد بیشن online شامپیونا چیکر مثلا تکنیکی خو herkes لست باغچه خود سرخانی خود ودا خود چیکر. واو. اره ملور امرونشتن ما تعقیب آن کرد و ملگورای پوان داور ما یک دوام سیم وسا ویشکی. و دیار کری yani. Maksat bu çocuk fikri ruhi durnabil. Yani mesela faaliyete gibi şekir. Ujgayni müjde mesela her daim mesela ev mamostay va şehre ve mesela ki Mahmud Hoca van çıkası ev 26 şehri mevki'i ma yani haramama bu mesulü var mesela ya dıştağılıyım ne diyorum çöpkün çabukun hem bir şekli van hazırkın. Jibugo motivasyonu kemna ba. Eca nihayet tesiraya ve faydacım dibinin yani. دست خوش عدلیز خوشم از ابتدا خبر دم که سپورش چیه چواه لید کارک میکروفون خواه گنجلر ها دینه برده خواه نویته نویم آردایا آردا کردی زانیاس آردا باشه یعنی کردیاته te çava avukat dereciyatı çu bu? Bu ikinci. Bu düdü. Nasıl?
Cara peşiye xete te peşiz bum yak. ha cara peşi te bu yek. Evcar te bu do. Şnabe dvet ve seriyip kadini yek do se çarna si xalas ke yani. Çabu evkete çabu yani te kurda kemasiyete hebu. Kemasiyete mesela eksiklikat kurda hebu. Dedit de tegot ya ola ad verdan min eksik çekir loman puanem kem bu az bum ikinci. Çünkü sadece beji yani. Tefhem nekir. Nana evi bejim. Mesela o teknike gote de bu yakam. Ev tekniki farklı nu düşüğüle ya. He. Bir teknik gide bu duduvan. Teşekkür ederim Arda. Ji Batmanê, Na. ji Mêrdînê, Antep. ji Entabê. Kudeta. Ay maşallah. Antabe çe bu. Ha Entabê çêbiye, Nisêbînî te. Nasıl? Hevalê te hene mesela te ji wan re vê sporê dibêjî Arda. Te dibêjî ya işte ez sporeka wûşû kung fuê dikim. Çikî wisa ji wan re dibêjî? Eri. Çi dibên? Ha? Çi dibêjin ew? Dibêjin Baş e yani. eri baş. Ji wan re dibêjî yani va bine çûme vê derê, çûme vê derê, wisa kiriye, wisa kiriye. Ji wan re dibêjî nasıl? Eri dibêjin. E tam kat mikrofonê bide yekî leka xwe. Navê te? Navê İbrahim. İbrahim. Ay te çawa bu derece te İbrahim? Emez bûm bir yeker. Bu birinci. Aferin ştara. Arda tije xwe ew neke, dilê xwe neke. Eş got bu birinci. Bir iki heyci. İki jî heye yani. Ya Evet. spor yani. Bre hebe. Bir, iki heye. Ola üç jî heye. Ya sê jî heye. Ya çarat çek. Ew biraz medur be yani. Ew jî heye biraz medur be. Ti çawa kir? Ti çawa dişxulî İbrahim? Li malê dişxulî? Em çün malê me çolê spor salonê. Çawa imkan te gev destê me de. Çek dijî nizîkê mikrofon nizîkê xwe ke. Diya te bavê te çi tara dibêjin İbrahim? Dibê her. Dibe hare ne? Em pişta te ne. Çünkü feyda ve dîtin ku tu jî hez dikî. Erê. Tij havalê xwe ra dibêjî mesela ew ez diçim sporeka wisa heye navê wûş û kung fu ye. Erê. Haya wan jî heye ji vê sporê? Ah. Heye nifsa? Heye. Ti cana li mektebê wisa hereket mereketa nîşan didê li ba havalê xwe? Cana. Cana çêtkî? Ha. Maşallah ya bu dirêne çiqa efendî ne. Spor hakikaten merva wisa dike yani merva dixe qalibekî wisa insanekî mirovekî wisa baş yani merva rehê merva jî perwerde dike yani. Destxoş İbrahim. Çiye evkate çiye te her Armancı her sporcuyekî illaki dünya şampiyoniye ji xwe ye. Ne hewceka meriv bêje. Lê mesela te qonax daniye pêşiya te gotiye ez ê saleka dinê ez ê bivim divê ez bivim Balkan şampiyonê Evet. saleka din bivim Avrupa. Çiye mesela hedefa te çi daniye ber xwe? Balkan. Balkan pêşiya her tiştî. Dura Avrupa, Aynen. dura jîdî uzay, na dünya. Ser çavara canım benim. Xeyrat ya. Ka. Mikrofona te heye ji xwe. Ya tayet. Ha mikrofona te heye. Kat cîb xeyratî. Carat tijî hatibûyî ne hatibûyî bû mêvanê min. Kat navê xwe ji min re bêje. Muhammed Turab. Muhammed Turab. Te ev car te dîsa Muhammed tijî bûyî. Aynen şampiyon. Bu dîsa bûyî şampiyon. Cara dijî tu bûyî şampiyon. Yani diyeceğiz bulmuş. Ev hesteke çawa yaz merak dike. Mesela merdive şampiyonayı peşi ev dedi heyecan pır zêde heye yani. Ana Muhammed abi şeşab cara diye camir. Indi bir heyecan hep yanına şampiyon. Tamam şampiyon. Çawa ya mesela. Şampiyon dediş ki hoşa. Yani mesela çawa ya. Vakako yani kararak ki mikrofona şey dengete kemte ha. Wisa bi fikre. Mesela ana nane kipsa goş li berteye. Li vê derê jî savar li vê derê ye. Li vê de jî şîranî kî li vê derê ye. û hevalê ê ku tu jê hez kî tevvek li derdora te weka ku tu nanê êvarê te dixwî. Ah. Ji wê xweştir e ew ek. Aynı o قلت البلد بيفازي بشكل. Nasıl o kadar böyle piyaz yiyecek şimdi. Ha saat hoş ya. Avukatı çiye gel o te çav ki. Hedefate çiye. Dünya şampiyonu. İnşallah. Bama Avrupa şampiyonu hey ne ketini acaba? İnşallah salar peşamem artık veji. Her sal te heye şampiyonu Avrupa. Mesela ki beri pandemiye hesabı me hebu fakat o pandemi tamamı dünyaya hem dünya hem Avrupa tefseklandır. Jnuva cam hazırya etkin yani. Bele. Emine hocam çip xeyrat ya. صعبة وجن Çavayet başı. باشن صعبة من شوانا Valla sahiye canet tiji bu vaka Mahmut Hoca tiji levedere keti derece tiji bu şampiyon. Şampiyon da çid be yani mesela madalyone zer dedim Merva. Zer dedim Merva. hocam ne ziyarında? Ziyar. Nizike zer yani en beşin yani. Yaras kıymet tamam zer. Ulu te kabul kabul kırın, kırın. yani. Yani ziyar da kabul kırın.
جبوج خانمك شو في سبوري مثلا öneriye هي يعني مثلا تبيجي او في سبوري نجبو ظلامه يا جبو خانم aynen. تبيجي حقا في Yani istirahat'a canı ki rahatya canete. Yani roja goznakum. Yani belli golu asıstım. الله الله Ha. تدي البام تبيجي كافانيا ماليت بازاروكا بفلان بفان تبينا نكريه يعني Ma ويجد كي Am vejitkin am zamanı xodi de çine spor. اي ما شاء الله يا تشود مثلا تخطيكو زاروكان دبيني كشكان تدبيني جنان دبيني تجوانا دبيجي او işte bini ev tişki صحيه Vallahi hoca ama bejin ama gelek jua mesela nayen gelek jua mesela değişik de meyzenin de spore. ماله Hinek jeji txazın imkanı var ninwere. Avlo. از تصب ترى خبر بدم كاد سونه دا كاد جبو جنكي تشافي جنكي بو شكون كوتشيش بكو هيجان باش فهم نكري كاتشيه كا Merhaba. مرحبا سرچات جيب خيراتي Sağ ol. ناوته İbrahim Halil. İbrahim İbrahim te caradnet bu birinci Daha ikinci. de ikinci İkinci. evcar Birinci de Jara. aferin iştara ya bu evcar bu yekemin yani tgişti nizi ama bra her tim berdevete be tgişti maksada xwe nasıl tgişti mirazi xwe Hadi. Vre vaka havalete am bejin cüle bergewan çek sorun. Ete usa raşu zere. Kategoriyate cudaya jive Na. ki. Yani Kefamı bilote az bilo xodkum. kefata jraşate. Kefa kefa me sorrate ya. Ser çavar atayım. Abdelaziz hocam kaso kurtasi ev bu şu kurtasi da dvet jimra beji. Yani ev kung fu beje spora kayan ya Asya'ya dur ez. Asya'ya dur Nasıl? Dürüst. Çiev bu şu kung fu. Ve kung fu. Asıl nave tamamı ve sporu kung fu ya. Fakat binvi de mesela ki avvaka bölüm ahana. Bele. Bölüm eki juvana ki mesela wushu ya. Bele. Shaolin heye. Wing Chun heye. Avcı wushu ya. Yani wushu tamamı mesela dünya hem organizasyonu hem federasyonu ve çebuya. Leser dünya mücadele yani rakabeti wushu tekirin. Bele. Jiboyu mesela Türkiye federasyon çebuya da hazar wushu da hem devam dikin. Yani ana wushu aslında kung fu ya. Fakat milleki kung fu ya. Aha. Abdelaziz hocam ana bu şu kung fu'ya da kesi ko em bejin beştar bun. Mesela ana Muhammed'e, İbrahim'e, Halil'e, Edin'e. Ya Cemine hoca mesela. Ev feyde ve çiye komerv yani peşem musabej değil malum ya komerv tişek nişan ne de hayyak ve tişti ne bine gelemeci halkemeci emcu sanın yani. Emcu ya tamam ezdikim de ez haram havka haram spori. Ez havka vakti fakat tamam çit beyam kerem çiti. Yacib kere de bavem çiti yani. Eskarım bir bejim. Seçar noktada mesela ki fidavi ve insan dibinin. Yek evaki mesela ki karakter o kişiliğe insan rudnina. Yani van vaka gotagot yani ahlakı van hoş dika. Bele. Ya deduma bedena vana ki sağlam dika. Ya sisiya mesela çı dika nava toplum ekide o ki statü ki juara çedike. Bele. Ama juji mühimtir. Çı dibe İnsan eki go itibar, insan eki go mesela ki gelecek ya da bu sahani genelde insan karamsarın ya. De spor insanı go spor yapka de hem bedena xo hem ruh xo hem fikri xo kara kontrol yapka. Jüy mesela ki yokta kaveri ki bil gora xo hesabı xo dika. Yani pe xo naişin. Mesela gence ve gad bijin kavme çav me çulubun ama ego sport van ba çidba duy konuya da oto kontrol mekanizma bir kuvveta. Kuvvet be. Jgayni viji eğer go mesela ki mektebe bixuyna, mektebe duxuyna üniversitede jibo bursejî imkanı ba milli sporcu bursejî mesela ki istifade dike ama vega daha ev bilin kirin mesela Avrupa ve dünya anin peşi mesela Balkanı cidden Avrupa ve dünyaya da daha zedettirirdin mesela Balkan'a da Avrupa'ya da daha kemdidin jüy ali jgaynuji mesela da besyo eğer go besyo jibxine de puanı anji feydeki davanak yani besyo de feyde davanaki Vakta go dünya jevki kirin atamavana ki direk he. Yani tbeja KPSS u haziri u herateka ve mülakat teşkilatına direkt ev kontenjan yuhe servi kontenjanı direkt görevci distine yani. Mahmut hocam ev mesela lgora çevun dinaqinin okey. Dedi mesela keseki ko em bejin henek milli wana baqavet be henek jiyaja em bejin rani wana baqavet be jad bejin yani tahari gulaşe baştırış bute.
مثلا اف كريتر هنا جبوه يعني مثلا زان محمد نم دريجو ضعيفه از خليل نيرم خليل كنكو ضعيفه دفردا مثلا محمد تمام تجي ضعيفه ده يعني الجورا يدني بتشك تشكي هي يعني ده وكذا تخطيكم كسيكو بيجي از في سبور دس بكم سبورا ما ده افانتاج كما حاله هيا ام حموين سنه وقف دودكن يعني قوت به ضعيف به کیلویی هبه کیلویی نبه درج به دردش مره نلازمه جمره به او انسان یقینی هبه به کارم تشکیب کم گاو یقین کرجه به وقت گو خجای مگود باقری تری هم دنوانه که يعني حياته ورا تش لازم موينه كي دنوانه كي وجه به دمنه تكنيكا وميت شغلنا قوم شغلنا بزناخد ان شاء الله يعني ايجو بشغله her şart altında mutlaka başarı haya. Yani mi fهم ki herkes zira da bef spor. Herkes ki hafta insanı nava spora ma da bu şu hingi ulqasi geniş bu şu konku hafta kari vare و hafta salıcı insan vare dis amkarın buni gozarar ne bin amkarın derse bine de ibadle. Dedi mesela hani spor hani? Evet. Civana dibêjin spora parastine, savunma spor. Mesela tekvando, karate falan ve mert kare. Evinat keve kişe kategoriye? Amnaki keve kategoriye hüneri, sanatı yani. Hamut işte de haya. Çimam de hamut işte de haya. Goran bejnen beola karate iro vakti go yarışmaya çetkin ya da vakti go adalmenin. Desti khodna ad vagarin. Ama وقتی گم لاتخنم کارن و بنارده اما به هدا یا تکواندو دا بلنگی خود چنوانه که دستی خو گل کی قلامشون هم دستی خو هم لنگی خو اما به گریش دا چنوانه که دراجنا و دنارده دیامد هم گریشت کن هم کلما هم پینات اوی نهفدو یعنی دورده چیه هر طول کریتری سپورت نویامد هیا وکم گفت بجا اما به پشتی عمره کی ارت خو کاری مجادله که به حواله خوره راکی بخوره جبونی سالکا اینا که تایچی سپوریا ما هیا ام چتكن و تنويدي و اكلمي وانا كي وات شغلين حتى حفتي صالجي انسان سر خد مني وقت اختيار من هاك قد بولا لينجمتيشن كابوكيمتيشن بيشتاقم كامتيشن بيشتامتيشن چت به بخيرا واس وسبوراما وير حتيه بين نافيتا غوتشي تايتشي او نافا وشو كونفوديا دالكي مايا دس خوش انا الفيدرز tabi ظلام كروك زيترن اري امینه خوجه باشه خودش راضی بد نوا ودا درکتی یعنی بلکم هی اره و کگولکی از اشتجی عین پرسه میجه امینه خوجه جه پرسه اف زیاده دوی yani nizike kurka yani دوی واردا kuruk zijbe ku zedene serkeftinin hene yani dvirda malbatı ma mesele وكان حتى قلت دبي فهم كنا هناك يرو اف سبورش هم كثير لازمه وكان حتى قلت savunma sponi rasa yani peşi Japoni goheda nikarım böyle pirek tane karım bakın ya da zlam tane karım bakın na her durakşi gelki hoş karım bakın vur hatta الگورا her durakşi hay mesela me bejin hocayma bahsa vin çukur yro dünyaya da oxte go vin çu lanset be rahiba ka keşişe ka pirek çekriya و dünyaya da gelki meşhura pirek yani yro oxte go dikene avakare ve eve yani oxte go te gotin ve navi ve pirek te gotin وکه به سوادی و وین چون سر ناوی نه که دهی ناوی چه بوا ایرو دنیای دیگه گله کی مشهوره تکس نگاری به ولا اسلام کاری پیرک نگاری کل هم بیشتر هم کنده ریامش هم کار وکری و دریه مجار وکری دست خوش امینه خوش تو چه بینی یعنی انا محمود خوجه وقت سیاستچی اگو yani تمر دبه yani تو وکی ده فکری انت بیجی انا جبو خانم باشتره برین هم مثلا ده سه ساله از دیت چم yarışma bayan gelki ne bu ama nihaz mezenim jukurka beter bayan hana belki sedeme yek ciddi yani jbe ko tejid binin ijdir bejme ted binin tedurda musabakat ki xanmak burada çıkapte biye şampiyon az bavart kim yani merv nizane kirat be reber yani kirat be örnek merv nizane hakikaten belki ve enerjiyate eş yani nihaz mezenim gerçekten jke pirek zlama beterin beter şoğlu jihatibun جهاتي بونجي هاي جهاتنا منين نا والله خبرتنا والله منور اولو دست خوش عبد العزيز خوش امسا گوتنا که داوی از بدم ته از سانک خوازم گنجمه هناك فري شوفك كنج مرا يا ها امسا زياده سكنين يعني ها قليل وك حاضر بني امجي هدا سلافنا نشي نكره از وقت بدم از بني عبد العزيز خوجم انا في سبور وك امبيجن فدراسيون كاوي لتركيا هي بله کسی که بخوازه خو بگینه و سپوره بله
زي معلومه ام كردي خبردن ام خو بگین کسن کو کردی جمع فهم دکن بله. yani البölge الهرمي بله و چاو خو بگین و دوی او چی بکن اون پرج ما خوازم مثلا کو ورد لتمام حرمي ده çıkarsa bajar hebe lo bajara da mesule ve bajara he jgeyni mamuste lo bajara go mesela ki verziş temrin etkin hana her ki bu khaza yani be wushu kung fu evveli merherek mesela ki ava gençlik spor müdürlüğü beje be avi bir branşı ki dike burada heye illa ki ve nabedin be va temsilciyi falan kese herin bali ve mesela ki çi lazım ba mesela ki jan ilçeye bir ve bir şeyine ba mamuste ki ve her o mamuste mel vurdu şuğulun her bali jaliye para veji ev halka eğitim kursu vedbin ve halka eğitim kursuya da tamamı hocayma mamusteyme derse dedin بله o para zaruka nasin بله yani bedavaya ten kari xodikin ten vakta ten şampiyon ajı o mesulevi bajari radcawana ki lista wan çetket yine federasyonu gençlik spor müdürlüğü perevan kısmen jidde بله yani hak etçuna hatına wana ki razana kısmen de ego ke maji artık il temsilcisi hoca mamusta nafada veya da bave vazaruka ve tişki kem yani بله. şekilde ki xodda beri sonuçta bu geleceğe vazaruka بله. ama tabi para eğitimi de salonu şahsi be destinin fakat ben halk eğitimi o gençlik spor müdürlüğü de ortak o faaliyete bakın araşkası nasıl دست خوش مالا و آوا به گله گله سپاس دکم گوتنه که و هبه سب کرتاسی از خوازم سانه که مسابقه یکی بکنی ها یا جی شوه کالسا بو شوی İnşallah ma hazır kiriye biz naxudu inşallah o türlü sıkıntı ne am tkazın tabi peşi Abdülaziz Hoca sorumlu me harama me doğu güney doğuya am gelek ki kef hoşun Hoca razı be peşi Musavi Hoca bir cemaye ciddi zaf kef ama jerte are ola peşi amad meşe havale ma dostema antrenöre ma çavletkin kef avajite u وکه کی هدری بر کی خوشه باشه پیشام خود جراد به دوره وقتی گم تنوی دکن ها خود جای ما گفت جامعه خودنا برما اما به حلقه مرکزی مدیری ما محمد شفاق قواق مصابین حلقه مرکزی مدیری خود جراد به هر گاول پشتامه یاند به هر شکل ال پشتامه ایرو رحمل دبا مصابین belediye spor kaymakam vekili ma sayın Ercan değil mi? Ercan Kayabaş kaymakam bey piştmeye Hoca Razı Bey, Gençlik Spor Müdürlüğü piştmeye Hoca Razı Bey, Musabin Belediye Spor Kulübü Başkanı بله Necmettin kardeş, insan ki zah derliyor Hoca Razı Bey, acil piştmeye. Yani sürekli me destektin. destek kujura destek daya Ali Kari de am so kurtu kurmancam jora sila wala wana yani alava yani hedef çima vedbejin yani hedef behnek jizanı ben go hnek jive qanciyetkin. Konlam navivat yoksa hani burada kişinin önemli zaten kurumu var kena. بله Hoca Razı ve Arimatkin tabii boni grubu Doğu ve Güneydoğu'yu eftişte halojman lazım. مالا و هزار جري Hoca Razı Bey. مسر سرا سر چاورا هاتن سر كفتني وسا هر دوام بكن ان شاء الله از وانا هنك درخن فيها evet ben Ali Berzarokran o ka az okey de jman ya چیه madalya kişlerani tekriye yekem الله الله ka kibra بك ka ki evi vere Benim eğer kar fır خوش teknik olarak tvazi Hoca tezkin. كورن اما صد سي دقيقه ما يا وقت ما زال savunma كيما sanatı megot ya. Bəli. Az misal kedim misal az nişan. بله Bir göster gelince. Çünkü hoca ka kiti Tatbiki olarak. ka kiti Hüseyin Tuara. زين ور قال از افناج افردا بدم Bəli. دوينا بردا از خاطر جو بخوازم اما بيشتي اوكي وك بيجي وشان لك ما زندي هي امي هرن ودري حياته صحته ودس بك Okey tebedim takdim etebikim anı peyra. مالا امي بيشتي بروجرامي Ha yani. Bəli. Mesela vakta yani devi sporda savunma mühim. بله Bez zarar yani mesela ki zarar ne? Ardı mühim ne? Karıma kimken. Vakta güye ki hamle kikir. Ya ki mesela ki hamle kikir. Hamle imkir. Müzivrant. Bir ani gört. Ya da duacı mesela desti xavite destemin. Gört ki gümün bükşine. Runuşt. Ket. Bedarp. Yani tu derbi le nakın. Çünkü ki tamamıyla nokta go zayıf bedenavi de müdahale yürüdüke. تثبيت ك Dü noktada mesela de vücuda insan dest insan dest bekim. Mesela ev noktaya zayıfa dest bekim te. Biz yivrim düçe. بله
Rakim Radibe. Hocam bula çakelte ya tefsal derva bine emni zannet iki bir sayı. Ya duduva mesela Dest hoş. ev nokta ya sisiye ev nokta. Dest Mesela destek otu Dest aviti ava Bele. Dest hoş. Malatya hava noktayı hocam. belline yani. Kabra abkide hep sporcu ma verin em şova ki bükür İbrahim, o em gel خلاص biraz. Biriniz yapsın Eyvallah. sonra. Biriniz bir şey yapsın. Hafif Ama her şeyler bir yap. keleka evde iş işit ben ha. Hadi. Stüdyo ama Hadi bir mazın şeyler yap. elhamdülillah ya. Hadi. Döver. He? Yap hadi başka bir şeyler. De Allah. Ver. Sen de bir takla at arada. Derbas ver. Hadi geç oğlum. Keleka evde işi bitkarım ki. Aynen. Ver Sen de, dici ver kelek. sen de öbür tarafa kendi formunu orada çiz. Sen de bir takla at. Ver şunu. Çıkar pantolonu. Ya ver şunu. Aferin. Tabii zemin ne müsait? Mesela ne hareketleri? Vay saata vakoş. Vay saata vakoş. Aferin çora. Bravo. Tamam gel. Dest hoş. Mala vava. Gelek gelek spas. Tamaşavan aziz. Ha, bu kap çek. Khat tebkezi khatri ho khwaz. Tamaşavan aziz pişte programı hayat saat ev dest bebke. Hat sbe de hemen saat ne sevak edeme be haftur abi. Bir kasip khatri var. Kacara kadi çek. Cara kadi.